Okurabura kwa Captain JB Bamuturachi nukwijobwa nyuma y'abantu batakamanyurwe okutomera byome bire byirwa ha Rutindoru okukinjire mu motoke bahango kurabaho ogutumurundo rwo kubanza kansero kutahe byoma abantu bakabitomera bakabishenya hati nyonko ibyo kwerinda amageza g'inkwereza kandi agingerezo kusharinga na bagenzi banje tutekeho cameras ogwa kujatiniza komora henati kuza kujuguza abinazi kamera nije kumubwata origine motoke mpango atoguni nkomuntu rwa kashatu imotoke mpango zikugeza ukwegema kuraba haritindo kandi bakumanga uritindo amana garu n'amaki Bamuturachi ayihanangiriza abatura bambarara okurekeraho kwegera rituma obagumize ngo rutindoro korwa bashamirire kurukoresa nkomugisha kutunguro kubaje kwabo umurango gumfuterera abantu urutindo n'urwaburyo tingwe na murujumere abebembezi konka no kuranga twara ku mankuru witutwena kwe bakujyangwe motoke kuraba hariya neyo buremezi bweratiriti bani warabyaho ahabwenshi ronda kakarore mpango ngwirabeho kandi uyu n'urwuto urwe motoke mpango urutindo rwanga rumwenda urkwetorora nyamtanga konkana bwe kindi twaba tukine politics z'abantu abakuzo mu politics kurunda mu bugiga twine ba kansarazi ne barondo bugigo mu politics twine ba meya ne barondo bugigo mu politics twine ba memba ba parliament ne barondo bugigo mu politics mu Uganda abagiga munonga n'abebembezi omanga kandi abebembezi n'abahinji abagiga n'abahinji hamwe n'abashubuzi abine businesses za factories Urutindo rwa Katete ruhereze kuhunduza ubwa UPDF Engineering Brigade ahasentse rukwingana miliyoni 3.6 kandi aba bahereze kwa Sorutindo rukanso yambarara. The Ministry of Works in Foranes ezo kwijakora urutindo harubajwaha ururinko rwangarumwe kano tashango mugariyo narzandaho aine byarukora okakunama okababingwatire bine prevero Rutindoru Urutindo rwa Katete ni rumwe hantindo ziri kuyamba abaturo kwiko mutawuni yambarara kandi n'urugitambara site hamwe n'isinjiro entindo zindi z'abatura babire barabamu nkuru wakanya iteka rugangama orwataso village zozikeyerwa mizi omwaka 2023 gashakwa Abdulkarim Sengendo.